Biishopu Onesimus Asimwe owanusi kigeze yagira ngo abantu bine kwekwasa Ruhanga bakaruga ahamarwa ahabukuba nigakira kuretaho obutabanguko omaka oshabunanye drum ya waragi aterentero mukazi atenterente atentere mbuzi hati amarwa agara kuteza umukazi akiruka akaterente nizikavuga katere mbuzi agonda n'abantu gutosha atkani kumanya ngubere ng'umusinzi ati mbere nyine miliyoni 8 ati okwezi kumwe nanyere miliyoni 6 aha mukorogo abashwerine bashabwa kwetantara emize y'obushambani mwana wawo kama mwana wawo Biishopu kuteka mkono kandi yakumaningereza omugandi aha mukoro gwo kurundana sente zo kumbeka ekereziya ya Agacencwire parish omu district ya Rubirizi abikiriza bashabwa kukorera mukama bakine omwisyo cy'abakristo kandi abakristo ab'inshonga so kongomera amaguto yo gutungure amakaga abakristo ukushanka umwana namuze mushomero konka ina magezi ntumukwatira ekereziya ngeza nzombeka njoba zaturana miliyoni 10 cash abuja ngutungure ekereziya twayombeka hati twayika kushakara tugire ahafezi yo gukora finishing ngashokumaririza kandi umurimo ubaze zapfuka hakumaririza twashanganirwe taga miliyoni 2.5 zo mu sente za Uganda bayongera bashaba abahereza bamaramizo kugumizamu no kuburingiri kwenda kurwanisa emihondano y'omaka amazina yakabiri tukujombeka yasimaka mushanju tukujombeka okatu simba kurangaka kumarira sibo president wa Museveni yaturumgana mahanga kereziyo eji okika miliyoni 250 kandi ukuteka tangu tu iri chango kurangwa cyaitwa gisya mwenu kwa kubaroho amakereziya kaga nagandi maramizo gakagwatansana n'abantu nico nagambira ati nico nane mitwarize twinamasikongu turi kubantu hagira amaramizo tuba turiyo tugezeho kwenegeza obumwe hamwe nane nico ne mitwarize kugira ngo abantu bagire cerereze ku Ruhanga Gashakwa Dan Basibye na Onesimus Ndianabo.